Yama yetiefo akwaba na afeka se bono yemfa emu enchiremu enso na wadaroma wo ba yen Facebook no eso a wadwenkyere wo comment ni nyina nso ye beje ade atum Facebook no eye adwuma eye DLFM 106.9 kase bono na hyase enie dem treni abedi akire edema Electoral Commission a wono anwohwe corporate services so eye Dr. Bosman Asare wode atodwa akirem se wo mo a ekeka se ase Electoral Commission dwumadi a wo mo edie no wo mo ne aban no ekona ekra na no wochirem se enya nokure na wode atodwa akirem se wo mo ekeka sa no akwete se kwan bi so no Electoral Commission dwumadi no ana wo mo ntiase nti ana wo mo nam ekeka se ase Electoral Commission no wone NPP fo no eda kete ba ko so a wotu nkromu ebomu wode atodwa akirem a wose efitibra wo mo hye ase se abato no pompon so eba nti wono mo Electoral Commission be ho hyehye no ana mo bia wo betuo no wo ne political parties no ana etuo na political parties no so no wo ni sem enu nti na bra no wo mo ekọ IPAC meeting se na be ya se bio asem de mpanesi eche wo nkwan otirimu a epronti na wono mo nyina eso adwen na ewom se ko ba se obi entiase enti okogina be bi ko kasa an as Electoral Commission no ene kire se NPP fo no eda kete ba ko so a Dr. Bosman Asare etirem se nya no kreda wo kirem se empo no se wo hwe eye ballot papers ya ye print here political parties no obi ansi anamu ejina hono a wono mo print here ana isi no so ani da hono mo pa se bi otankase a wo sama ni kura ensuom eno nti se ko ba se obi ko number bi ko kasa han as Electoral Commission no ene NPP fo ni aba no eda kete ba ko so a wo kirem se sansem no entiase ene kire se enukure biada enimu a Dr. Bosman Asare obra won nsem trofo di nkomo no ni nkirekire mu enie. I think that anyone who understands our processes, if you understand our processes, you realize that anyone who jumps to that conclusion or jumps to that bandwagon is just being very mischievous or just pretending he or she doesn't understand the process. But when you look at the processes, when we are registering, we do it with the parties. The parties are allowed agents at all the registration centers. When we finish the registration, the data from the registration is shared. We have what we call end of day, start of day report and end of day report at each registration center. So before we start, the parties know how many people have been registered the day before. And when we end that day, we know the numbers. We give those same details to the parties. Everything we are doing, we do with the political parties. So anyone who makes that conclusion or makes that assertion that, oh, the EC is in bed with the government, then clearly the person has just decided not to understand the process. Because when you engage your media friends and the media, you look at all the processes the EC deploys. Currently, printing of ballots a chunk has been completed and some few are ongoing. You ask the political parties at the printing houses, not almost all the printing houses, the parties have at least 2 agents there who are working there. When the EC says 2 agents, what we actually mean is that at each point in time, 2 agents must be in the printing house monitoring the process. But you can also have 2 or 4 on standby. In case these people leave the printing houses, then these people can take over. Don't forget that the party, we are working with 13. Now we have 12 political parties, including independent candidates. So the independent candidates are 4. Those representing political parties as candidates are 8. So if you have 2 from each political party, that alone is 24. Apart from that, we are going to have security personnel from the NIB and other Ghana Police Service and other security agencies. And the EC is also supposed to have about 8 officials whose job is to check and make sure that all the things or all the printing has been done properly. So that's what we do. And the parties can testify that everything we do it in tandem with them. Na ebusuya Dr. Bosman Asare na no esu ye na wochire mu se na nsan wotete se NDC manuko no kekasa an esese eye voter statistics no ye de ebre wonom na nka omo etime etiase ana wochire mu ese se ekoba eye voter summary ene voter statistics no a eye Ghana fo ana yomo edema wom na mbum enya political parties no eno ntine political parties na mo kekase mu hia eye voter summary no wo se emra no ema kwan sa na mbum eye Ghana fo
ana this summary no ema wonum. You know, our processes are guided by laws. Apart from that, the EC in certain things we have some discretion as an institution, which we use it in a manner that will advance the cause of the country's democracy. You look at the CI on registration, CI 91 as amended by CI 126. Regulation 27.4 is very clear. The EC must give the certified register to political parties, and the certified register contains everything. You have the picture nationally, so you know what the number of registered voters in each of the 16 regions. You know the number of registered voters in each of the 276 constituencies. Apart from that, you know the registered voters in each of the 40,648 polling stations. So if the EC has given this to you, the onus is on the party to go and open the document and check all this. Giving of summaries is usually even done for the people of our country, not so we don't owe that responsibility to the political parties. Unless you are a party and you are saying that the certified register the EC has given to you, you don't want to even open it and check and be sure that the figures are right. So what the EC did was right. But you know, later on we still give it, and we didn't give it because we owe that responsibility to political parties. We did it largely because we owe that to the people of this country. Enti ebusuani ayeti yei eye Dr. Bosman Asare. Na ne kurakura mu na wo kire mu se Ghana fo nyina nka koma ento yam. Hwa na yan hwa kom ama yetiri ampo efiri se Nyankopon ya adomo a enema hodo omde egu akwa mu no. Afi we abato no ebeye the best e wo Ghana bakwasa mu a ewiase nyina betu asikampo. You know, in 2020, we did the elections under COVID. Yes. And look what we went through. We used almost about 6 months to compile the voters register. And within that same 6 months, we did exhibition, we did we did a whole lot of things. And we had the elections. If you remember, registration started since June 30th or so. And we had the elections on December 7th. And this year, we've had enough time. And apart from that, one of the things we've done to strengthen our system has to do with employment of collation officers at all the 3 levels of the collation, at the constituency level, at the regional level, especially, and national. So when you look at it from that perspective, we've doubled down on all the good measures we did we adopted in 2020, and we believe that in this good environment, unlike in 2020 when we had COVID and a lot of publicity about our processes have been done, we think that we'll go down as these elections will go down as one of the best. The parties, the explanation, the people of Ghana understand. You know, recently there were these allegations that the register had issues, etc. We came out publicly. The people got to know that indeed what the EC has always been saying is right. So we believe that with all this undergirding these elections, it will go a long way to be one of the best. Enti ebusuanfo ayati yei eye electoral commission Dwamtrani abedi akire awono ana eba corporate services ya wadano. Dr. Bosman Asare ana wochirem se enema hodo a commission di egu akwemo no. Nyame ya adomo a afia bato no ebe se ohima ma esenyom. Amansan mehweyen. We di awurade nsa no wono a na ahweyen kwadwei. Yesu a na agye o. Wono a na agye no asa. DLFM 106.9. Na 1 minute bia so na akonta na mu. Kwadwo praise him. Hallelujah. Yento aso. Okoye to akase bono so na ye body agura mu. Ewo frakatuni Edema National Democratic Congress ndi samanyuko no. Obampenda da John Dramani Mahama de adesre. Edi atu Ghana fo nyina nim sei. Emiri bi atwam fumso a Ghana fo yeye. Emfimpim mienu enu dunsia na afin so. Emfimpim mienu aduonu 2016 ni 2020 no. Ghana ho moden esi gina ye koto aba edi mampia yekwe mesi ye kese no man. Yehuna mane pa ni senti basa fumso no he na Ghana fo yansan anye bio. Obampenda da John Dramani Mahama akase chirim sem. Afu ya baton se Ghana fo bomoden etimi to aba ne de mandi samanyuko ne dia. Oman yebetimi esimputo kwaso oman Ghana de hye. Ye ho etimi aton ye pam. Odi se wa de kotu dram na kopie mu rally kese ye koso. Ewon se wo madragiri lolly station honom. Eno wa pie ma tem na ompenda da John Dramani Mahama ne kase mu no. No fa kwanja no so adi chirim sem. Ghana de hye beka ya miri bi atwam. No man yakoya nim ye pam puntom nanso mfum so Ghana fo koya 2016. And after 2020 abato no mu na man se ameke so man Ghana. Ye bre ye pandi wakaze chirim sem. The 24-hour economy na betia wo man Ghana de kire ne kanko no. Ya timi akoya nim nti menyansa nya sanfum so we biem. Twede amponyanko podem fu so we di ache free sem. Afu esu abato afia Ghana fo anya kwanya kese nti. Ya modde yense se yensa ne ntumi muwe na ni samanyuko no.
One time Metro Magana Bejas or main punto entimi enquanimum. Wasaka said to him same. Or Magana that in generation is senti. Way and it is an enough from a Kuma Quenuma or Bo and Toa. Our payment and wafer Quenya to Ghana for enough for same. Mayan Tenassi. Mayan Yanshahan, Nasabi, Abwa was on a in room what Tintiamo Modiana crying on what in room. Not only the Bayano Mura if we say. Or Sunday Janis or Metro Magana Benyasudia or Mayo Bessa or May from Magana from Maninti. Ma kwenya kesi atofo no magana ma yantoto ye ho ase ne yanto aba ne fama endi same yokono mbopa magana sabere ebetimi asesa o magana emu emra wampenda da John Dramani Mahama ewutira kese mu kesa ye no emu enchire mu ne. Unfortunately, in 2016 we made the wrong choice. In 2020 we repeated that choice, but I know that on 7th December 2024 we're going to correct the mistake that we did and bring NDC back into government. And so on 7th December, something is going to happen here in Nsawame Dwejiri. Minyanum, Obia Epe Asetinapa, Obia Pempuntu, Enti, Emebia, Setua Ba, Ewe Husu Swanso, Se Yetua Bapa, Emma Ahoto, Se Yeto Ababonia, and the Ahochri, and Eka, and Enam. 2016, 2020, Yetua Baboni, and Husu Swanso, and the Efamui, and Husu and the Efamui, and so Yamiadom, Yebenya Aquenya, 7th December, Se and from Swa, year 2016, 2020, no, Nyame, Ebe Maya Quenya, say your best system na NDC Abampa Asa Betra Ghana so. Ne kwa kura mu na wampenda da John Dramani Mahama kasa ye mu no wachire mu sem. Sesi ya kese no magana sika sem economy no. Dr. Mahmoud Bawumio no ngasa ne papa. Ghana mampeni na adanko Akufo-Addo. Wono matete awie ne se pasam na Ghana sesi sika sem de enifa pembiem. Wakasa akire mu sem. Oma ya timi MP amanyokuro no mu akanifo. Enfumuso oma ye nimpo ade atwa Ghana fo nyina nso mu ne sei wono mpo ensan enjo mfumuso mfantum economy na se Ghana fo bi so mo pe o se monkai COVID-19 ba yi amawiase afa na nyine hu amanenti Ghana nso yeso ye ka hompim no ma san gazette tem sei echeze ne Russia fo na Ukraine fo ntoko amoku yi Ghana fo je etipayenti ama ogan o ma Ghana nso ye hu amane ye pam no mpene da John Dramani Mahama ya kaze no kire mi sei aba Ghana ma mpene na bedi akire entimu ni asembe o ma ka kire Ghana fo sei obi entoko a woko echeze ne Russia ene Ukraine fo ntoko de esi san na nenso o ma Ghana ya timi susanso aba maimu wa kire mu sei Ghana fo adaba ko betia boa na o man sabere timi asesa ne sei yanto aba ne fa no ba pe sasa be nsem we nu nyade Ghana fo ye beti bi okra. Principles in leadership is taking responsibility. Taking responsibility. The negative thing about this Akufo-Addo government is that they never accept responsibility. If anything is going wrong, it is somebody's fault. Inti fie naya yesha se omoba abaimu. Se bibia enkoya yase Mahama. Se bibia enkoya yase Mahama. Se bibia enkoya yase Mahama. Ena yesa to about 2020. Na afe na afuno obia yase but Mahama ofi abaimu enfie naini. Bibia enkoya mo se Mahama. Ena afe almost you. Ena nya Mahama biom. Eye COVID-19. Bibia enkoya yase ya COVID-19. Bibia enkoya COVID-19. Ena nya mencha de your Russia Ukraine so starting tokwa. Enti bibia enkoya yase Russia Ukraine. Bibia enkoya yase Russia Ukraine. Now, the Americans said, any government that cannot take responsibility cannot solve our problems. You must be able to say that we were elected to fix these challenges and we accept responsibility for fixing them. Any awoti ye ayafran katuni edema endi samanyoko no. Obampenda da John Dramani Mahama. Yentu we apram to break us bono eso ewo DL 106.9 FM eso for adventure ebre yen ewo Facebook no eso kasebono ye bia dia tum se bagredam weja dam any bui dam a atepraka se Mr. Kasongo kojo praise hallelujah obatine Kasongo ye maburi nanga dia ojini dimpa ja fa na nyina kasebono ti free sa no esne Kasongo ewurade kojo yentu aso yenko yanim ye kwa yanim a abusua yeda so wagina mu ewo elections no mu efrese ye kasai aka enafua maako be se edu enson na Ghana kokurumutina ye krado ye kwakire etumi e de akire amanyofo ye kopam de bepam no na ye de obeba nso ye de no aba na enam so ama ye kasai eye ekuo baako a eba se ye conduct eye public survey na ye musa Ghana fo nsem
yenye Ghana for adwenkyere na hu sunsanso yemfa emetu dwa emu baako a omudi muntintimai pa global info analytics wonomo ede survey foforo abeto montene eso a enya asam ketwa na wo hwe report omde abeto montene so no a etiremu na kire se kane mampane John Dramani Mahama elections no wahuri ede nkan a kire se enya asam ketwa kura na wo mo etiremu a wo mo tisi mu ene Ghana fo ni nyina di nkomo manta mako edu ensia ana wonom ekoye sa survey no na sei ana nsunsanso no etie se wo hwe senia esi eba ye no a kane mampane John Dramani Mahama ene NDC amanyuko no wonom ehuri ede nkan eye wo ha mo nchichemu aduonum eba ko achiripo enkono 51.9% ana eye vote wa Ghana fo de ama wonom ewo saa research ene survey na wo mo koye no emu ana enipa wotoso emienu eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia a wono so enya eye 40.5%. na wo hwe other candidate ni bi te se Alan Kwadwo Kyerematen na Kwame Bediako ene wo mo aka no asei ana nsunsanso no etie Alan Kwadwo Kyerematen enya eye 2.1% ana mepacho eye Kwame Bediako Cheda enso enya 4.7% ya wono mo aka no so no enya 0.7% na chesa ha no na Kwame Bediako Cheda the new force etimi etu afafranto a kyerese enye asam ketwa na ebusuansa kwa mantam ne nyina emu a eye regional breakdown no so sei ana etie wonomo editodwa ebusa Ghana fo nyina ese ye hwe suban eye behavior a mo begina so edi ato aba edi ama amanyofo a wo mo ebo nto yi na suban no se mu gina so a hwan na ne suban ye a esese Ghana yesade to me ne ehye ne sa hwan ne kanokre hanso na edi nkontompo eye kane mampane John Dramani Mahama anase Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia anase ebia Alan Kwadwo Kyerematen anase na Kwame Bediako Cheda ene wo mo aka na suban no so Ghana fo gina so ka se enipa baako a wo mbetimi ede wo mutumi ama no ofiri se wodi nokure pa no wono mo hyase edi firi eye swing regions no ye ka swing regions no a eye mantam ano no enye NPP stronghold ana enye NDC so stronghold nembom party no wa baba ho moden no na obeda suban pede no wutimi ewini ewo ho na sa mantam mako miensa eye swing regions no eye Greater Accra Central region ana Western region na ehonso kane mampani John Dramani Mahama edi munkunimu a wonya 51.1% ya wo hwe sa swing regions no a Ghana fo kyerese kane mampani John Dramani Mahama empani si obi a waye bida ane ma na mo apiafo na emum enyame abiu na wo mo ekirem se wo bra kane mampani John Dramani Mahama betena so eye 2012 ebepem 2016 no wodi nokure wo yobi a kyerese ne integrity woni mamamuo na waka nokure kyerese Ghana fo wani atro wani Ghana fo mpoa enu nti suban de papa yi wo bi pa enu nti o wini 51.1% ana Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eto so mienu enya 39.5%. Alan Kwadwo Kyerematen enya 2%. ana Kwame Bediako enya 7%. ana wo mo aka no so no edi de akire sa anya kwa setete wono mo akurasi DJ a wo test microphone wo betere test mic 12 sa wo mo so enya 0.4%. na sa wokọ eye Akan regions no a ye kan Akan regions no a eye mantam a ye beka se eye Akanfo emfemfe mantam mu Asante mantam mu Epoye mantam mu Ahafo mantam mu Bono mantam mu ene wo mo aka no so no sei ana etie sa wo hwe eye Akan regions no a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aha no huri di nkan wonya 46.6%. ana kane mampane John Dramani Mahama NDC enso enya 44.5%. Alan Kwadwo Kyerematen enya 2.6%. Papa yi enti ebeye nie ana Kwame Bediako Cheda enso enya 5.6%. wo mo aka no so wo kan nyina bomu a others no enya 0.9%. na sa wokọ etifido mantam a eye northern regions no ye wo upper east, upper west, north east ana fenso savannah eno so say ana etie kane mampane John Dramani Mahama ehwiri di nkan wonya 64.7%. says 4.7%. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enya 33.9%. ana Alan Kwadwo Kyerematen enya 0.7%. ana Kwame Bediako Cheda
enso enya 0.7%. Na sa okwa fra manta mu voter region ana afenso oti regional kane mampene John Dramani Mahama esa reading kan wonya 72.7% ana Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wodase ho no ma wo wiawia 19.7% ana Kwadwo Kyerematen enya 2.2% ana Nana Kwame Bedi Akonchada enso enya 3.3% ya eno so emu ensem enono na sa wo hwebo na kyerɛ sɛ on average no kane mampene John Dramani Mahama any NDC Ghana mantama akomaku edu ensia no NDC amanyoko no kane mampene John Dramani Mahama wo wini makomaku 13 ana Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ewini emumi ensape eye ahafo bono ana afenso no wo mo aka na wo mo ekire mu ese se na ensunsuanso ne biem so sakoye ye wo won mo ebeka se won mo eye independent voters wono no wono a wondom NPP wono a wondom NDC won de wo ya damu saa na emum no ebre no so a wo betre na adwen ana afenso no wo mo a eye first time voters Ghana fo nkwada afi no manya 18 years ya afi wo mbeto aba no so no se ana ensunsuanso no ekoye ye se eba independent wo mo a wo mu ni amanyoko bi afa no so a kane mampani John Dramani Mahama enya 63% ana Yewura Mahmoud Bawumia dabi kane mampani John Dramani Mahama enya 63% ana Nana Kwame Bedi Akonchada etoso mienu wonya 17%. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene MPP wo munya 13%. Ana Kwadwo Kyerematen wonya enum ana wo mo so afei ana wo matwero mu dia wo mo ento abadan first time voters no so no sei na nsunsuanso no ekoye 5% ana wo mo contribute the entire year population wo mo eto aba no wo mo afero matwero mu de foforo no 5% na emom sei na ekoye kane mampene John Dramani Mahama wo mo afero matwero mu de foforo no kire se emum akomako 48% ebeto aba ediama kane mampene John Dramani Mahama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so tosum yenu 39%. Nana Kwame Bedi Ako etosum yensa 8%. Ana Alan Kwadwo Kyerematen ene afafranto enso etoso enan enya 5% ya. Wenu eye Global Info Analytics wono mo latest survey womo edi abeto amonten eso Kwadwo. Oko atoja aka ne form akomako edun 18 days pe. Na Ghana for kwa nka ho na nka ho na saka 17 days na ye kwa akwato abanti ye hwe ne mu abato da ne du ankasa na Ghana for eko eye ballot box ne mu kwegyina mu kwato abana ene ye behu baabi asusan de bodo ho na be den beto nti we de hwehwema hodo a mpanifo bi aye na beto dwai na nso ye kokromotire no ye kosisisu wi a ene ye behu baabi asusan de bodo ho na ankasa be den ye beto nti ye hwe ne mu sure Okonya to akase bo no so ne momfa nwuramwan ewo asen central mase bedwane eye Kennedy akwambre ko ohene Japan e de adesre de ato Ghana fo nyina nim sem afu yankopɔ ya adom opanima abosom de to sonson Ghana fo nyina kwa koto aba eyo mampani na afin so mase bedwafo enkonwanti osra wode made so monto aba no efama Dr. Mahmoud Bawumia everysem on oba obetua bo no man Ghana face chess policy no etimetintim pam o kirem se Ghana fo ya fomso ego kwato aba de mani samanyoko ipe o mpende da John Dramani Mahama ebe ka kire Ghana for sem one de yade afrese church policy no nyintumti oba pro betwam se hu ma Ghana for ani so da ho se kra ne senti ma Ghana for nya sanfo so no kwato aba emfa manisi ente sa de Ghana for ye babre yi pam one so de tudwa emla ne campaign to adwumadi a okoso okopie mu Ogomwa East abato mpesu so no ofimfie matemu ego fete ene wo kirem se kwanya kesi watodwa no yeto abape yanka Dr. Mahmoud Bawumia everyza when commitment level na NF so digitalization de ba ye Ghana for bubu na ndo na nya adwuma wono yenti yamade se beta aban we yachi na tumi abono makwaso de nkonim o manga na bato we mefri sem wo hwe mone bo aban epo ya freezers no Dr. Mahmoud Bawumia nkuto no betuma nya kwanya atuma to ne maka mapa ma Ghana for abatan titiri mo matima nya kwanya ko bi na sika hodo a mu betua ase no school mu no nso matima nya kwanya e de ahwe o man Ghana NF so manga so mabusiam wasaka se chimze ukopie mu Ogomwa Isabato mpesu aso a hona bu Okogyeabour ayesimanyi so agina mu ni senti adehye moto aba mu titiri mu am wo Ogomwa East no monto aba information se bebetia boa na adehye won potembo no mo nso matini akoma ni mo mpunto mu emra compre kon Kennedy ohene Japan eje mrekesa ye no emu enchire mu nie the only person obetini abe protective free messages Dr. Bawumia only MP obetini abwa Dr. Bawumia ama free messages no higher possible no honorable as me
achia ne mu it is that is central region ha aduma papa president Kufuor be yina mo say ade wo fi oyi na ya wi nya edi eho ana baba bi ani a woti ye aya sen central ma se bedwane Kennedy ohene akompreko Japan na otirim sa de hia mo wogomu a esi ne potem ene Ghana fo nyina monto aba no fama doctor Mahmoud ba wo mi afri se no ba o manga na free HS policy no ebetimi akonkanen ne kwakura mu na hona wo kodwo asimani ono nso ejire mu so akwakopre ma se beja konwa ama adehia mo gomu east abato mpesua so ene otirim se doctor Mahmoud ba wo mi ade yakopɔ ya na Ghana foto aba ma ne pe titu na batan ya de mo se besi from afri se odwena o manga na ho yi pa wasaka sai semu sei adehia mo gomu east monto aba no fama no ba pe emputo be kora mtitru ene mo amusu anwuma no eniama hodo mo behia ma mo nso matumede se ne ma bra batumi akonkan no obetumi abo mo pa ne senti moto abara mo mbom den pagya mani na mo to fama no ba pe adehia mo gomu east mo ho betumi atomo ye pa Ebi wasi wana wapo ngaro se mesi na mapono wache se secret na mapono wache se headers na mapono wache se capital na mapono wache obia pono wache secret na watu mama mdia de bebe de muskan watu watu insi wala sa watu kutoa na de muskan watu mana ni bana watu secret watu mana ni bana watu na obie na abaka chwange na utu ya bibasna Ani a woti ye aya parliamentary candidate ogina mu edema MPP amanyoko no ewo Gomoa East abato empesua so ne den ede honabo kodwo asemani no chirim sa adehia mu Gomoa East afi abato we ne de monto manu odin kunimpe oba adehia mu mputem ho mo ho betimi atom ye pa emu nkire mu ene yede asomui yento akase bo no esofo adwenkyere ebra yen ewo Facebook no eso na mayenken kan kakra na fe yento aso firi sese bi mpanisi ebi hye wonumu a ana wotubia ebene na mamombe Linda ana oso me ha me akwaba na news no edemu papa loud and clear pa ana wase DLFM number 1 na odoi edifretema ana wase keep NPP in power for another 8 years yada se papa ana brefo Kingsley ana oso me ha me akwaba ana no so de aba akura wotro ba akwa na ma unu anso atwere bi wai ana say hard work I love you guys yes do pa brefo Kingsley ana Bat Smith ana say good news wofa I am watching you live from Watford United Kingdom ana Kofi Parliament was say this election let's hey bra hey Kwadwo say ya say ya what dey summarize mano na assembly mano kama men samna samna mano na men samna amen samna the Kofi Parliament person watchra ne say afi abato no ye hia somdwie asem no na kire say grandma ye grandma ne nsa no eye ha esen adwen no ne man ko ba asanti eno amu nsem na waka ne nti o say asomdwie ye wo no ye nkura so na ye nintumi nje ne ye ntene munyi ye nisa udru mikro mu a ye fre kro bi brofi edu brofi de mood pa na when ye Dawoop Helena ana waso ofa Kwadwo bebe odi afa bebe odi afa just adi achi say ya just ombe ya na makoye kasongo ye kasumunanga wase wafa you are looking good pa this afternoon just say we in kwa na me look good anopa na me look bad sa no mpeso mutire mi o na so nya hwe nya mbekere ana wase regards to Kwadwo Sammy osofo
Oko? Dia ya na aye. Mejene so pa. Na Richard Ahwe, DJ Ghana man, and also Okogyeabour and Kwadwo Sammy. News no more the son of manam. Na in fact, the whole Ghana, one more 8 news no, I will bet you say we be mo pa. I will bet you station one match the same some kutwa. DLFM annex, yeda se pam. Ebusuama yento akase bono eso so do de ba. Ya bete bre akenkan ni nyina. Edi amount na Kwadwo otoado so wo chiawo. Mejene so pa. Ba manen resign on tenase. Onko bia. Na mo man na GF for no be infiri mu na mo man kwanya na onye adwuma. Oso wo chiawo, oso wo chiawo. Mejene so ye pa. Obusa oso wo wi bia. Odo be call lunch ni ade a. Okay. Otoado lunch. Me hwe nanim. And a best in Roman father tea. Best in team pampa kwa. A best in Roman father tea. Ya fa Roman father so na. Assemble where you want. Assemble na opama mi say. Yes ah. Untimi moti din wabra Roman father din ma. Kwadwo sa kofitela na my some information when you ntiana de nyame ase. Ebusuam yento akase bo no so na yenko yanim. Na kane mampani ama pa ba John Kofidi ewuo wani yemefe. Gentle giant ana kwasi ade twa mu wo friends am trofo. Na yewura kofo ne nsam obeka nyina no ene se aboa so danda wati ase a akuko na banko awokopo so a enye yie ane yeso pani chirem sabenum na yewura kofo echirem se wo mo a April to me no ese amampanimfo no enipa wo betimi aboga na ho bra yie pa na ye betimi do man ahya ne nsa eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia yewura kofo kasa ya chirem se wo sikasa mu a atete adane konteme no a enipa bakwa wo betimi aboa amasikasam na timi agina yie pa no eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia efiri se wono de woye economic waste woye economic messiah enu ntini se Ghana fo ema yewura eye Dr. Mahmoud Baumia kwan ya ene Ghana aha base Dubai Ghana base US eni Kosovo ne Kandahar na sasem a wode etodwa no ana wapani a wono na ye kwafarbai ema afafranto kuo no Alan Kwadwo Chiramate atodwa na wotirim se ewiase na nanom kan sese aboa dabo wokodi akakabensam ne ahantansam ewodwamu a ye bona ba se krokrokoko Kwadwo pressing hallelujah ebe na no odin pa aboa dabo so wokodi ahantansam ene akakabensam kokotisam ewodwamu a ye bona ba se krokrokoko se dabo oni ahantan enti se okoye wo se okwa hantan ye beka se wo krokrokoko ye de aba hwewa wam na asamu a Alan Kwadwo Chiramate eka nyina no ene se yewura kofo de ene kwa se nka Ghana amanwesem wodu anu tumbi efiri se wo bi anim wobra obetena Ghana so 2000 ebepim 2008 ebra papa a wo boy ye ewo Ghana ha se mampani ema sa abrempo na $1 eye 1 Ghana cedi sa abre no wo legacy eda ho no mo ankekan wa bi ene ho a Ghana fo nyina anim amamuo papa yewura kofo wo de ema Ghana fo na se ene Ghana kro no a yedema mampani na nado danko akufo ado ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia emfinhia nwotwe dollar enam 17 cedis ya na se yewura kofo wo ye statement wo de ho beje active politics mu a ene na wo ka kire wo place ebe no ha na ye adwuma se dabo wo ye kokobinsam ene akokotisam a ye de aba hwe na wem se krokrokoko wo kirem se yewura kofo se wa ye wa adwene se wone se bio akwada ebedi emfuturo mu agora na waye watade ready efiri se ene nkwada no betu bia boro pam wo kirem se eyenim guase ema yewura kofo se obetime de nanu to mu na active politics abrem page na mu ene ba bia sika se magina se bio se woni bibia wo de boa yarefo a yensa na aduro se wontime mpo enka bibi ema Ghana fo akoma ento wo mo yemu a se wo ba bonten na se wo be endorse Dr. Mahmoud Baumia na kire se abenedie ni wakom ni sukom a Ghana amamuo boni anamu na kire se ewura kofo wo kan ho binti na aban we treat Ghana fo sa wo kirem se wo challenge wo pa fa nyina so bra de enti a yewura kofo wo se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ana ebetim do my Ghana akona nim efiri se what so vice president ana dollar no a wuja ho $1 ma ye no akwa kodru 17 cedis enti yewura kofo yi se wo bedi anadwogro de a
ye wa wa mu krado firi say ye de aba ba hwim emu nsem ne President Kufo oye penyini me pese me ka na me fa ni say me for pra no ko me pese me ka bibi in public nature but the way obohu say ehun susaso no sebi it has created a big blot on his political career. One say the Kufo etikan se mom ka genzi no why me fa u dey che na Kufo ekeli wonte en ko hwa nipa did attempt sabi obi a wanya distinguished career in politics obi a respectable I dey na fei wodi won akwaje nsem ma afi obi atime enka bibia ntia no but the make it we of no do ye no enye ejojai because ade a wo ye na enye no wo ye panyin na wo ye no bi ka cho say over ade a wo ye nya ese wujai enti eni ayeti yi eye Alan Kwadwo Kyerematen ana wo kyerem sese wa ye krado se obedi ana dwogro de a na Kwadwo wa prepare wa wem enti wenu ya Alan Kwadwo Kyerematen na wo bewie ne kasa mu na wo kyerem se wo to challenge kese e de ama yewura ama pa ba dwonko fidi ewo wani ye mefe gentle giant se brabonten na beka kyere Ghana fo wo nyina so wonti a wo se Dr. Mahmoud Baumia ana ebetimi de Ghana akoda nim e wabra enfinhia nwotwe won na ye leader ema economic management team na dollar atepraka ese wusemboat na sidi area say otoado wo so odwene ho a wonti ase President Kufo say no Baumia no nim dabe okofa mi free wonim Baumia edwa be na Baumia ya edwa ka say he's the best person for you I'm challenging President Kufo say what edwa be na tie say na be say on the kofa no ba ana mewa die edwa na Baumia eye before so wo judge obi tie ye nipa mensa me fancy three top career ana odi ato ayiso Senyeni. So I say, we are doing that Baumia here before. Also, confirmed by. Also, could read the paper be or baby. Anna. So, I know Yejina so. At the back, I said, the president. Fast word. Wababemo. My minister under your government. So I say, I'll sign a me babe minister no grano bono. My way. 106.9. Enti ebusuafo ni ayeti yei ekofar bai. Emma afafranto ekuono chief Alan Kwadwo Kyerematen ana wo kyere se ensemu a yewura kofo ekeka no eyina so anse da nim nanso no waye ne wo fante no ahemfie nika usisa abonte a wo hene asene mu na ada kyere nti no wontimi nka ne pi na emom yewura kofo wasamu a wo kan de Kwadwo yi ohu otro sa maman aye ne ho kasongo obetene kasongo yeye kofi yi kasumu nanga Kwadwo wana akro oko yenko yenim na yenko piemu wo eye abetifia ne wa pie mantemu na nanse beto dweze ko piemu abetifia wa pie mantemu mu dia enipa bi bo mutiri mu po etena ase hunu se ohene popo na tia banwa no so no betu ne de afadwa so enti basa bi man homene so e wonpotem ho no ma na nya asem kuma kura mesi amekese na sebunu mpo akwa ko piemu awasem di bia empenifo gusua ehwe bia susan de bodo hono beto ewa sansense na sansense no to dwape ena obi begina montene ebeye video be ka kire Ghana fo nyanso ono no ye oba hema ewa betifia ne wa pie mantem na ne din ade ya asantoan ena nsem be to dwape ena Ghana fo bi zam se na mami aso ya no kura pa se wo no ye oba hema wa betifia nam ne se amekese no oba hema nkasa ono na betifia no ye kwema da honom ne din ade nana ama eye amanua otoso mienu wabeka se kire mse Ghana fo momon sansem nyantungu sense odo beto dwo so begina monten so ebeka kire Ghana de hye nyan se ona ye oba hima wade abetifi krona no ne din ede ya santo ano o kirem se nya no kure Ghana fo moni nyina ntungu afiri se tan se beto monten no ebosiri muka enti mame no moche ne kure mpomfo ne gina se mini bia na mra entimi enne ne pam mame aje mra ni semfo kasa no kirem se Ghana fo beka ya buobusu ne to so nson enipa bi bo mutiri mu po se ohina ono ye ohine popo odaje se abetifi ekrona no wombetu no de na afia banwan se vize bepo ma hu ni se onsem fata wasanye pa ne sente omuntumi ntenase ema ne ngosoa entena banwa so se mekese nse na ye akoye nsempie se mekese no ekoko piemu asende bi na no bra hema de din ede nana ama aya amenu otoso mienu nsensofo kase no tirim se eyo no na ye oba hema ode ebetifi krona no nti efri neko onipa bi obebo ne homra ne se ye oba hema ne din ede ya santo ano Ghana for mo santem ntuku babi kram wasade futo de ma Ghana moburu ne se mama ntenase ema mutirim poze mbetu ohine de agofi se ohine ti abanwa tuntum so a woni na kotu no totwe ne pe
One has a back account. I say Okogyeabour and Dronti. Sana Mamboni Ghana for 2 yentu muna me nya bio every same. Eya de bania ma Ghana for nanwene ho kram. Emra oba hema no eda betifi eye krona no. Nana ama eya menua e otoso mienu je mra ni sancho didi nkomo no. Ni nsem no mu enchire mu enie. Ana bisom se de na asi wa betifi. Ana mo se no ntini ye bayi. Ankrofo bi ye nim ba bi o mu firi. Omo abefa chemfo afiri abitifi ahemfie e de ne kọ atena ka mu afa bene kwan so ti no omo ni mo se ye de na ba bene ha enti ba ko tu ka e ka wo mo aka ne wo no mo ba ni so obi afa obi ama ha mi nso nka kom ko ne papa no abo naked na bi owo ne bedroom kura kom fa ne naked ne de ne pie papa na se de me hu ade wote fom ana ono ma lady ne ti akonwam na onye ne ti fom wo nanim no ne kasasa ne ope enti eno so mote ya sebe onye ohima bia oni hima wo baabia ta huda mimi ni kromu a ne 3 times a waba nyina oteta da mi ni kromu a eno abaye saade no na a kire se ono no ya bitifi hima obia ni mabitifi hima me de me niam a me yenti em se duwo tv so any social media so bebira ni penemme enyo ono ne ya bitifi hima me ene bitifi hima ye frame na na ma manu ya meto so me eti ye de etimi kofa ne baaye no amane ne amamra ese ye de hohoro ne ho edware no ya ye aworo no ho edware no asade ne sina konya so say abitifi hene ya oya donte hene ya ono yesi traditional council president eni a woti ye eya oba hema no ena oda abetifi ekuru na no ewa pie matemo ne den ede nana ama eye amanu a otoso mienu enso odo som de kase bode munchire mo ena yede asom mo awie Ewia pram to break kase bo ana yesi nkonwa so ye kenkan ede asom mo Ghana fo nyina se age mensem ebenada ewia na ensem no ede da so se kolebu mo chirinti ya dan ye ho aba na ya num so yesi eguna ye ba sports is happening. DL News. Abusia enawie mayensamo ha ensamo wakwa bamfamra deal ohani nsia echiripo enkron kasa fidie somrawie do se enawie agudie momrantie sinkunya na wa agudie mo nso agudie mo nsama wodo a ya boabo no abusia ye gebre na ye de besomo Ghana nsamo a abibrem de wa na broni cross wa manone eno so kan obi aye de ba ni edi tie se wote ni edi kase kana Facebook fo no so ni edi hwe se mo hwe na abusia ya tena se na wie ye de eba besomo abusia me amede nsam no eba na di amege so no ayensu ano de hye apakanGH the blessed krimi ame wofa Mr. Kwame Afum bomachi don pampen ma me de nsam no aba besomo na wie ya enya hasam ketwa na we no eye wanim nsam yensha asem famfi yendie mu the senior national soccer team the Black Stars of Ghana akache na nse ye national team na dani asibe enyama nkoye baako sei emfa mayan na AFCON 2025 ebekoso ewo Morocco na inyimu akensie na broni kasem ye kan qualifies no endra last game no ewo eye group F on 6 game no ye de hihye so na ewi achi na Ghana tenafie emo ma ye friend Nigeria omo no gaw for no eye boyro ni ade no bububu no oma bechi yen abon ya kamie no ema yetumi atimu baako a ene ayahwe wosam ye panti ndra Ghana tenafie ama ye lusu game no na qualifies no ye bo 6 games a ye bo no hwe ye wini baako mpo ye bo draw miensa elusu miensa eshe 3 goals ena ye concede mako 7 a ye national team no babia do no ye wie group no nyina o group F no say ena susupon no ekoye Angola omudi kan omunya 14 point Sudan kwasia pia ne man no omotoso mienu 8 point Niger gaw for no omotoso miensa omunya 7 point and afenso me man Ghana 4 times AFCON champions omutwa to 4 omunya only 3 point baby a national team no ababedu no na officially for the first time in 20 years Black Stars of Ghana enko AFCON 2025 Morocco. The last time Ghana Messi out on AFCON 2004 Tunisia. Until last time I am Kobe no North African country Tunisia
and at this time so young Kubino, say another North African country, Morocco, and so I yet on some at the Asmuna Gemno Quaviano, and answer 12 for Chio to Adotano, say when I would dim ranting at the call Qua, Ghana couldn't chopoto, Transinium Bisabisa Wenumsum, Edicano Otuado, Mayambisa, a Dana Becan one for Ghana and qualify, Edicano Otuado so oh. Why a crowd or Pagana phone in Acho, or you're very, very sorry, say one for Ghana unqualified. Now, only me say Ghana for a yamu ya or no so any ya. No moment you can say, or you're sorry. And you be so to send a Ghana for Mubufuno. Also, Sana Ehawana, and I see yes, affect you bia. Now, also, or a touch, Sana Ghana for Mubufune Hamono, or no Nebusian for Sana Hamo. Na okofia ohun ebusuafo a esu esanse Ghana ntuma winigam yentumi anko afcon enti sana Ghana fo mo fele no saa no no so otuado o fele eno akiri ebisanse otuado now no wode ya akokuma ya kodi ntwopoto obe resign na obetena se eno ose onu otuado de the word na your friend resignation no oye bibini ebi ni dictionary mo enti so person resign de and obi be force no so resign de onanweno na so resign enkombe coach even any player kra enti mo amu pushing son resign no oye bibini sa mo ja no wonimu resignation de ebi eni ni dictionary mo a yade awonsam ade atu anim na game ne ba na wi no ena Kate years okreko awe Ghana Football Association president eko abefuntin tan kese ne so na Facebook ene yenya fie okotwo to bam o se abba ama Ghana memman babia ebedu ni na 2022 March 29th na ye hye nuanom alata ya Nigeria e de World Cup enne ya bedu babia enim guase a yaje ewo AFCON qualifiers mu yenwini one game po ni antumi an qualify na o se we no a temporary setback e de Ghana na it shall be war inti o se Ghana fo nyina no monka mokuma emfantum yem we no a temporary setback na national team no ebesanso agina ne nanso biem Kurt okreko ne nsama o de ababetu dwano no ayede ama Mr. Akwesi Ajman, a member of Black Stars Management Committee, no. Na yebisa so tuadoi, wedi anima kokun akogunu wenima sipotoi, mubejan kwa na no sidabi, o tuado no ya pamona, ya pam coaches a pama, and fashion mre national team no, na for consistency, and a World Cup qualify said in Muntebeya, yenjai coach Otuado, na on to me anya juma, Mr. Akwesi Ajman, and somebody to Janona, yede amao, CK Akono, a former player coach, Edema Black Stars of Ghana, or say mre say a national team no yebenya plan ediama national team na e go beyond profitability e go beyond emphasis or see yentenasi youth football no yama yenin under 17 under 20 local blasters no yama yenin kon ni yenya nhyepa sena beboa ebetumi asoaba ede ama Black Stars proper nyasa na ye de frefre kobo matrama kwe ya ye national team na bekosoa aye ni aye we ni nso Charles aye akonom ede atudwa ye diamao yemfi national issues ne wremo our club issues they are now watching Ghana Premier League match day 11 no etodwa na man of the matches awards no players win according in Swatman near Diana no and not Morrison esina kan Edman Swatman eje man of the match no and Accra Lions any Heart of Lions no remember Aduma Kobuatin energy man of the match no and Asante Kotoko Nation FC Oko Greatman Nation FC energy man of the match no Kara United any Heart of Folk no Abdul Latif Kara United player energy man of the match Mediama Sporting Club ni baby any Go Stars Nuruddin Abdullah Mediama player energy man of the match no Brekum Chelsea any Bechem United Mohamed Seydou Bobo Kwefren Brekum Chelsea player energy man of the match no and a Vision FC ni Dreams FC no Nana Kusi Asante energy man of the match Osina Kan Edema Vision FC and Samates any Young Apostles no Zuka Masaudu Esina Kan Edema Bobo Kwa your friend Young Apostles no energy man of the match no and Legon Cities any Basicoli Stars no man of the match record ma Okogyeabour Osina Kan Edema Legon Cities yede and won some Edison after match day 11 no general start of the Ghana Premier League no say that matches 99 Ocran Nhyiraba home wins no aduanan miensa 43 away wins do 18 draws no way football draws anya ba ko na odwe no aduasan 38 total goals no ha aduonum
152 ɛna ɛyɛ home goals no ɛyɛ aduokron enum 95 ɛna away goals no ɛyɛ aduonum nson 57 first half goals no ɛyɛ aduosia 964 second half goals no ɛyɛ aduotwe 88 yellow cards na piem no ɛyɛ 336 red cards ɛyɛ 14 penalty awarded 9 penalty scored 8 ɛna penalty miss no ɛyɛ 1 ɛna on goals piem no ɛyɛ makomako enum a yɛde ɛwonsɛm ɛde ato anim enyama nkoye mfama Asante Kotoko 4 consecutive games omelusu ni nyina coach Prosper Nate Ogum coach de Asante Kotoko say or show be about turn things around has nso apeki from nyama ekwe di momo Abubakar Watara coach in the has supporters no mamo ntina social media nkwan support team no Mombra Stadium emeta team na chere wonsam ediama ye boni tew na ya sorry so no AFCON qualifiers and draw games etodwa result say na kokoyeye wo group A no Comoros 1 Madagascar 0 Tunisia 0 Gambia 1 Group B Central African Republic 0 Gabon 1 Morocco 7 Lesotho 0 Group D Libya enso Anshebi Sana Beni Anshebi and Nigeria 1 Rwanda 2 Uram Group F Ghana 1 Niger 2 Sudan 0 Angola 0 Group L Malawi 3 Burkina Faso 0 Nyame Adoma the game sebeba so no 3 p.m. no wo Group C no Egypt and Botswana ebebo na Mauritania ni Cape Verde abo Group G no 4 p.m. no Ivory Coast and Chad bebo na Sierra Leone and Zambia ediabo Group H 1 p.m. no Tanzania ni Guinea ebebo na DR Congo ni Ethiopia abo 4 p.m. Group I no 4 p.m. simultaneously no Guinea Bissau and Omaya your friend Mozambique bebo na Mali and Eswatini abo Group J 1 p.m. simultaneously Cameroon and Zimbabwe bebo na Kenya and Namibia abo Group K no about 4 p.m. simultaneously Congo and Uganda bebo na South Africa and South Sudan abo and a Group L no 7 p.m. no Senegal and Burundi edi ebebo ni edi wonsam edi atu anim enso wo ha enye asam ketwa na so far countries are qualified for AFCON no Morocco Burkina Faso Cameroon Algeria DR Congo Senegal Egypt Angola Equatorial Guinea Côte d'Ivoire Gabon Uganda South Africa Tunisia Nigeria Zimbabwe Zambia Mali Comoros Sudan and Benin Mema Ghana Ohwehwen uhuyan yewie no yewie UEFA Nations League ekoso Europe ndra matches etodwa result no say na ekokoyeye Croatia 1 Portugal 1 Poland 1 Scotland 2 Serbia 0 Denmark 0 Spain 3 Switzerland 2 Kosovo 1 Lithuania 0 Romania 4 Cyprus 1 Bulgaria 1 Belarus 1 Luxembourg 2 Northern Ireland 2 Liechtenstein 1 San Marino 3 Nyame Adoma ene about 7:45 games ni nyina ebetodwa na Bosnia and Herzegovina and Netherlands ebebo Hungary and Germany ebebo Albania and Ukraine bebo Czech Republic and Georgia ebebo Montenegro ni Turkey bebo Wales and Iceland ebebo Slovakia and Estonia bebo Sweden and Azerbaijan ebebo na Malta and Andorra abo CONMEBOL South America 2026 World Cup qualifiers about 8 p.m. Bolivia and Paraguay ebebo and 11 p.m. no Colombia and Ecuador so edi be yantam so ebusia nyina we so na agudie mu nsema ya boabo no edi ba no yamfa ensi Isa Omotoyozi Ashaiman Washington osi we bi ma otie endewie maminchia and me bra penny Mr. Kofi Ayenu oko ayensu ano so what to be precise once we bi ma otie minchia na wife sister Mary onon so minchia na ebusia me dia agudie mu nsema na edi ba dia meje so no ayensu ano de hye apakan GH the blessed kin obi oboabo ansem na no ebo machi don ma me de bai no mia me wo fa prekope Mr. Kwame Efum eno obo machi don boabo ansem na no ma me a me de ebeso abusia agudie mu nsema me ne Kwame Efum de bai no ye di asi DLFM 106.9 yento aso mfiri ha na ye mo Ghana fo nyina baso wo mo ayade papa se ene Kwame bibi aboko de akra bibi aboko ade awuye mpa meto ase ankanya ho na Kwadwo Kwame wa hade aye Kwame yes sir daddy wa brofo nyum bi ma ya mente word no sir but you say and 3 days or 2 days ago enra enra oh one na for good
A friend say. No, back for good. Hey, bra. Yeah. And no bay. Oh, somebody said I want to come home morning show. Hey, Kwadwo Kasongo. What they say? Mid morning. But this I will come home. Anyway, I say somebody that. Was it somebody that? In Suba na di odo ana. How was I? In Suba na di odo. Hey, Kwame wo be fu ana. Say eno no nana ya kirem. Sa. Na ya. Na be na mo kirem na mo nsa nkirem. Eno nti na mba adwuma. In Suba na di odo no. Ah. Eno ya matodom. Sa. Eno ya matodom. Yeah. Mante na mo nsa nkirem nti na na adwo e ba ho. There's some video ni da online to on coffee. Hey, man sa adai. Adai say. Ada abrabo na yebo ko eri man yesan. Hey, everybody. Enti say this week also na na adwo abedi mo na Kwadwo. Ene de yan sada yan ko ho aginasi. Hey, Kwadwo. Ya soro so ebe hu de be. Na we aginasi ebe na wom. Saturday a timetable every Friday. Odo ba me na be si hunku. Hey, Kwadwo. Hey, Kwadwo Kasongo. Yay! Everybody. Enti kasebo no ye de besi. Asidan koma Ghana fo. Kofi Taylor Kasongo Kasumu nanga. On die ko Facebook ruso. Kofi say na wa ko di fu ajira. Mo adai. O say me hu ka gina da so. Me da say. Ye be commission fu say the commission mo no. Enti ye de besi. Midin at the gun stack ya meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mo nyina se awia yi. Ama mo nyina mo anitia na nadwoa se okay. Kwame Efum ana afenso sexy journalist they are up next with DLFM and a Tuesday edition. If you are so we be demo.